Manje bataliyani captain egebengu lo wenza ishow ePlayers umhla 20 September mfethu lo ozokwenza itour kuwo wonke ama province mina ishaya ngani yambiza lalela mina bese ngihlala ngizwa amajita mina mina ngesibindi mina ngiyozungitshela iFakol mina ngiza egame nesibindi awunasibindi wena wasiFakol uyachela uyasabisa mina ngaza ama sister mina ngaza ama cherry mina izinje inezibindi zangempela uzongitshela ngawe wena nesibindi wena ophathwa ikhanda lokuthi uyevisex ungayifakile ikhondom mina ngitshela ngitheli mina ngayibuza ikhondom enganandaba nayo engayiphathi nokuyiphatha inja ebuza sekuqediwe ukuthi besifakile futhi nakhona kuyona ighost uzongitshela ngawe wena mina ngitshela mina ngokuthi nokwazi ukumitha mina kubo beshizila azahlala emjondolo akunagesi akunafakho lemithi ucathi iphuthe ephinde imithenye uzongitshela ngawe ukuthi nesibindi wena uyigwala kanje wena usaba ukuba nengane mina ngitshela ngezinja mina zegame mina amachira ayilento yini mina ngitshela mina ukuthi ngumuntu mina okwazi ukusuka kubo mina engaphethe imali engaphethe fakho le kuFlorida ebuye edakiwe ukuthi ulalipha kanandaba uzongitshela ngawe wena mina ngitshela umuntu mina okwazi ukushiwa imoto ngo12 emini ngakube ehambe engayizole engcolile ijini emhlophe isibrown kade shaya ibhathu uzongitshela ngawe ke wena mina ngitshela mina ngicherry mina hayi lento yini namajita ngiyachela lini mina ngitshela ngicherry mina mfethu ekwazi mfethu ukuhamba nomngani wayo ekuthiwe kumngani wayo uhlanganisa abangani bakho efike naye lo efike eqome la kiba khona efike elale futhi uzongitshela ngawe ke wena uyachela wena ungeke uzuye eyadini unganamali na umjita bu wena ungeke uzohambe namajita ongawazi mina ngitshela ngicherry mina evuka ngeblesser mina iblesser litizwe yise eDubai kiwe eDubai no babangamazi ukuthi bazokwenzani kuzoshawana kanjani ayinandaba yena ufuna ukuya eDubai kuphela uzongitshela ngawe ke wena ubani wena mina ngitshela ngamacherry mina abantu abahardcore bangempela mfethu abantu abaqinile abantu abastrong umuntu mfethu okwazi mfethu ukulala nomjita ngenxa yemoto yakhe angakasoze ishayela ezohlala kwipassenger seat for 2 days ekhohle futhi naye emothi kanjani uzongitshela ngawe ke mina wena uyilutho wena niyachela nina amajita mina ngaza amacherry mina hayi mina ngitshela mina ngumuntu mina olala empedeni umjita angamazi angaze mbona abahlangane naye amashampiyoni baphuza iplug wavuka kubo kungabi indaba zalutho ngekusasa eksene evuke eyile emsebenzini akacheke igazi akenze iphakhola kana stress ungazongitshela ngawe wena wasiFakol wena usashaba istress ukuthi ulalele nomuntu ungayisebenzisa icondom nakhona futhi washaya uzuma futhi nakhona usale stress mina ngitshela ngamacherry mina wazokutshela ngawe mina ngitshela ngecherry ekwazi ukushiya ingane yakhe mina mfethu umuntu okwazi ukushiya ingane yakhe na 3 months ilele ehambe yoshaya ibhadi ebuye ekseni isalele lapha elaliduze kwayo uzongitshela ngawe ke wena ungangitsheli ngawe mina ngitshela mina ngecherry mina mfethu abantu abastrong la bayinina umuntu okwazi ukuqoma umuntu emqomeni ukuthi ugqokini ukuthi khonani ekhanda ukuthi unani ukuthi kwenzakalani ngaya kanandaba ugqoke kahle uzongitshelani ke wena usafuna intombazane ibe nama brains hayibo ungazongitshela ngawe uyachela wena mase wena strong wena ungazongitshela ngawe mina ngaza amacherry mina mfethu ngaza abantu abayishovayo mina hayi lento yenu mina ngaza abantu abayishovayo mina mfethu uzongitshela ngawe mina ngikutshela mina ngumuntu okwazi ukuthola nomuntu ongubaba wakhe wanandaba wanankinga mina ngitshela umuntu mina okwazi ukuthola mfethu nomuntu owayikhula nobaba wakhe endaweni eyodwa uzongitshela ngawe mina ngitshela umuntu mina okwazi ukubika isisu kwamajita u2 emzini u2 yondlu abantu abawu2 ingane mfethu for 5 years uzongitshela ngawe wena mina ngitshela mina ngumuntu okwazi ukulala nomngani womuntu wakhe yezwa uzongitshela ngawe wena mina ngitshela ngomuntu mina oxabana nendoda yakhe bebanga into encane mhlawumbe ukuthi ubambe iSMS entombazane efonini xaxwane kuliwe hlukane kuyiwe emankantolo divorce ngento ebingalunga mhlawumbe mina ngitshela mina ngomuntu mina okwazi mina uxabana bobengane yakhe abashade naye bonke ingane bobabili behlala ndawonye ku-apartment yabe on beneyimoto benayo yonke into edini hambe yomvulela icase eboshwe lo muntu kume yonke into ingane ingabusondleke ingabusafundi imoto iphele repose sekuthatha imizi uzongitshelani wena mina ngazi impilo yazola mina hambe ubheke impilo yazola ukuthi yalimala kanjani ngicherry yakhe uzongitshela ngawe ke wena ngitshela abantu abahard abangancinga abanganandaba mina ngitshela abantu abaphilela namhlanje mina wazongitshela ngawe mina ngitshela mina umuntu osileya eyadini egqoke into engakazi ibona 2 cm omngaka ukuthi ubuko bakanandaba mina ngitshela umuntu okwazi ukusendela umuntu angamazi inude achethe naye ahlangane naye Facebook emsendela inude emsendela izithombe zakhe ezinqune ezu5 wena ungahlula wena uhlula ukusenda isithombe kuyohlangana namacherry kuthiwa send isithombe sabangani bakho uthi mjita ngisendela isithombe ngeke indawo lengane izobona sizingibona hayi indaba yesithombe usaba ukusenda isithombe sobuso mina ngitshela umuntu okwazi ukusenda isithombe somzimba wakhe inqunu umuntu angamazi uzongitshela ngawe ke wena uzongitshela ngawe engazochela wena nodithi in hardcore nike into in hardcore yona mina ngazi amacherry mina abantu abanezibindi zangempela hayi lento yini niyachela nina bolofa amacherry anezibindi hayi indaba yokudlala mokuthi aniyazi into engikhuluma ngani ngitshela amacherry anezibindi hayi lento yakho wena ukwazi ungalala empedeni wakho wena mongalala empedeni wakho usulala kapra wakho mina ngitshela ngecherry mina engasuka la manje
ihambe iyoshaya ibhadi le Maritzburg izobuya kusasa ukuthi ifike kanjani ayinandaba ukuthi izobuya kanjani ayinandaba uzongitshela ngawo wena uqala ucabange before wenze mina ngitshela umuntu ongacabangi mina ungangitsheli ngawo wena ungangitsheli ngawo mina ngitshela mina umuntu ongayiki isikole ngokuthi umithi mina ngitshela umuntu mina oncamela ukumitha